Ibihe byiza kuri wowe ukomeje gutega amatwi hano Sport, nizere ko weekend imeze neza cyane, uri physical fit nkanjye, kugira ngo tubashe kuba twabasha kuba tumenya ibijyanye na derby ya APR na Rayon Sport. Ni match ikomeye cyane, match y'ijana na gatatu iraza kuba ihuza ano makipe. Ubwo rero tugiye kwicara twitereke tubisesengure neza cyane ingingo ku zindi, imikino yabahuje, current form uko bihagaze ubu, amakipe se ahagaze ute, abaraza kubanza bahabwa amahirwe. Ubwo nge nitwa Chris One, nkabanje rero ngo dutangira no makuru neza cyane tugenda twimanukira muri iyi match iraza kubibera kuri stade Amahoro bwa mbere mu mateka. Derby iraza kuba 45,000 n'abantu 730 bajya muri stade Amahoro. Ubu amatike yarayabaye sold out, kugira ngo rero umenye ko ibintu bitaraza kuba byoroshye. Nimba utaraguze itike, ubwo nawe urabyumva nyine ko ari igihombo gikomeye cyane. Wanyandikira kuri WhatsApp 07798793 nkakubwira uburyo uraza kugura itike, gusa biraza kuguhenda. Ubwo icyo nakubwira cyo makuru turayatangiye, dutangiriye kuri derby ya APR na Rayon Sport. Icyo ugomba kumenya, bamaze guhura imikino 103 yose, habaye imihangano rikomeye cyane. Abanyarwanda baravuga ngo iminsi ba myinshi gahimwa numwe. Rero uno munsi wageze ngo tujye muri stade Amahoro tuyitahe neza ku mugaragaro. Bodo uno munsi ningo bavuga ko barayitaha kuko iraza kuba yapfutse no hejuru, amabara ari ubururu n'umweru n'umukara mu bafana ba APR. Icyo nakubwira cyo rwose kuri aya makipe yombi uko ari abiri, Rayon Sport ubu ngubu bwose ni ikipe ihagaze neza cyane kuko ifite amanota 29 mu mikino 11 imaze gukina. Yatsinze imikino 9, inganya imikino 2, mu gihe ekipe ya APR FC imaze gukina imikino 8 ikaba yifitiye amanota yayo 19 yose. Ubu urabyumva neza cyane. Hanyuma ubwo mu mikino iheruka kuba rwose uko amakipe nyine iheruka kwitwara murabizi neza cyane, ni byabaye ejo bundi gatoya ku munsi wa gatatu, ikipe ya APR yanganye na ekipe ya Polisi igitego 1-1. Ubwo ni nako ekipe ya Rayon Sport yo yatsindaga iyo bita Muhazi United ibitego 2-1. Ukamenya ko nyina nako kagendaga icyo bita winning momentum cyangwa se winning mentality. Nyine iyo nsinzi yiheruka mu bwonko bwawe ntago biragufasha cyane muri football, ni ibintu bifasha cyane. Icyo wamenya rero uti mu mikino 103 imaze kubahuza, ibintu byaje kuba bigenda gute. Ekipe ya APR nubwo itari mu bihe byiza cyane nka Rayon Sport ubu ngubu, ariko ubundi Rayon Sport rwose ntago yabashije kuba yatsinda imikino ingana niyo APR yatsinze, kuko mu mikino 103 imaze kubahuza ikipe ya APR yatsinzemo imikino 44, hanyuma Rayon Sport itsindamo imikino 33. ni ikinyuranyo cy'imikino 10. Ukamenya ko banganyije inshuro 26 zose muri iyi mikino. Rero iyo ni APR na Rayon mu mikino 103 imaze kubahuza. Ibitego byabonetsemo ku ruhande rwa ekipe, ibitego byabonetse ku ruhande rwa ekipe yihe, ekipe ya Rayon Sport. Rayon Sport yatsinze ibitego 126, hanyuma ekipe ya APR itsinda ibitego 137, ikinyuranyo cy'ibitego 11. Urikumva ko APR ubundi muri statistique rero ifite imibare myiza kurenza Rayon, kuko nyine birumvikana ko APR murabizi ko ifite ibikombe 22, hanyuma Rayon Sport kagira ibikombe 9 byonyine. Birumvikana ko yagombaga kuba yaratsinze cyane, nuko Rayon Sport yagiye ariyo ifite agahigo ko gutsinda ibitego byinshi, kuko ni match yagiye itsindamo 5-2, 4-0 gutyo. Akundi ko gahigo konyine ifite muri derby ko gutsinda ibitego byinshi mu mukino. Ariko ubundi bwo imibare guhera mu 1995 nibwo izo statistique rero twaziteranyije, dufata imikino ya championnat duteranya imikino y'ibindi bikombe bigiye bitandukanye guhera muri 95 neza cyane. Ubwo kandi ga statistique k'ingenzi ugomba kumenya kuri iyi mikino ya APR na Rayon Sport 103 imaze kubahuza. No munsi baraza gukina 104, nuko uwo bita Jimmy Gatete niwe wakiniye amakipe yombi. Uwo ubona imbere nyine ku ifoto urabona ko yari akiri umujene, muherutse kumubona ashaje cyangwa se ageze mu zabukuru nyine nubwo adashaje cyane. Hanyuma uwo bita David Kasige ni umurundi wakiniraga Rayon Sport, niwe watsinze hat-trick mu iyi mikino. Hanyuma uwo bita Sina Jerome niwe top scorer w'iyi derby afite ibitego 6. Ubwo ntawe urabigezaho. Rero nuko ibintu byifashe. Ubwo ikindi kintu tugomba kunyuramo ni line-up ishoboka guhera ku ikipe ya Rayon Sport igomba kuba yakiye mu izamu ni Kadime Ndiaye, hanyuma kuri kabiri ni Fitina Ombolenga, kuri gatatu ni Bugingo Hakimu mu mutima wa defense,
hari abasore bose bameze neza. Omar Nyinge arahari, Nsabimana Aimable arahari, Yusu Dianye, gusa ashobora gufata decision yo gukinisha Aimable na Nyinge cyangwa se Aimable na Ndiaye kugira ngo abashe kuba yasova umubare w'abanyamahanga bemewe, kugira ngo abanyamahanga benshi bajye mu gice cy'ubusatirizi, kuko igitego nicyo gikenewe cyane. Defense ntago ari mbi cyane. Hanyuma hagati mu kibuga uwo bita Niyonzima VSF ashobora kutaburamo Majari wawe, ibyo byakomeje kugorana. Ndayishimiye Richard na Muhire Keve, ubwo ni Sefu Richard na Keve. Uruhande rumwe ni Azizi Basane Kuranya, urundi ni Raguwa Haji, umwataka ni Folo Ngaye. Ibyo ni ibintu byumvikana neza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Abo barahabwa amahirwe kuko Robertinho ari bagomba guterekamo, kuko Robertinho ejo yavuze ati ngiye gose ikipe ya APR ntabwo bafite na gake. Robertinho ugenda yavuze interview ntago ishobora gusoza atavuzemo akantu k'iburayi, ngo murabona mu makipe yacu ngo za Botafogo, ngo ari amakipe yo muri Brazil akomeye cyane, za Flamengo. Agenda avuga ati ibyo nibyo twe tumenyereye, ntago dutinya derby. Hanyuma ku ruhande rwa ekipe ya APR FC abahabwa amahirwe yo kubanzamo n'uwo bita Pavel Nzira mwizamu, ubwo uwo bita Byiringiro Gilbert ari kuri kabiri. Hanyuma niyo mugabo Claude ari kuri gatatu. Mu mutima defense ni Ariyo Swane ndetse na Nige na Kerema. Hagati mu kibuga ni Tadeo Rwanga ndetse n'uwo bita Lamine Ban ndetse n'uwo bita Ruboneka Jean Bosco. Hanyuma ku ruhande rumwe hagomba gucaho bita Mugisha Gilbert bakunze kwita Barafinda, ku rundi ruhande hagacaho uwo bita Dushimimana Olivier Mzungu, hanyuma bakatakisha uwo bita Mamadusi umunyamauritania neza cyane kuri APR. Gusa dushobora kubona impinduka, tukajya tubona abasore, ubwo Lamine Ba arimo, tukabona nka ba Godwin Odibu, ba Richmond Lamti barahari neza cyane. Birashoboka ko Adauda bakaba bari mu kibuga, ubwo iyo ni probable lineup ntago ari official lineup. Ubu uko bihagaze rero ku makipe yombi aka kanya, rero nuko ibintu byifashe kuri derby. Nakeka nta kintu ntakubwiye. Isaha yo ni 12:00 kuri Stade Amahoro. Nizere ko uraza kubufata gatike nyine kawe nyuma ya stade ka bisi nka saa 6 ukabasha kuba waba wageze kuri stade kwisabye buza y'isa 9. Ubwo nuko ibintu byifashe katwerekeze mu yandi makuru y'Iburayi. Tujye mu yandi makuru nayo abajyoshye cyane muri sport. Kimwe mu byo nababwira muri update zigezweho nuko bita Lionel Messi bari gukinira ekipe ya Etihad. Etihad yo mu gihugu cya Amerika yamaze kuyandikira abafana ba ekipe ya Barcelona ababwira ati rwose ndabakumbuye cyane, gusa nizera ko mushobora kumbona. Ngira ngo nababwiye kuko hari ibirori bizategurwa nyine mu mpera z'uyu mwaka byo kwizihiza imyaka ni 120 gutyo, nta ndi kwibuka neza aka kanya. Ariko Lionel Messi nababwiye ko yamaze kubahabwa invite akaba zanitabira bino birori rero bya Barcelona anniversary. Ubwo ni Lionel Messi. Hanyuma muri Uganda umufana wo mu gihugu cya Uganda rero rwose yishwe rwose, umufana nyine wa ekipe ya Arsenal wo mu gihugu cya Uganda yishwe azira kwishimira igitego cya Arsenal yatsindaga Manchester United kuri uyu wa gatatu. Nuko ibintu byari byifashe. Bamwitaga John Senyonga nuwo mu karere ka Karungu. Rero uyu mugabo rwose bamaze kubazira gufana ikipe ya Arsenal The Gunners. Ubwo uri kumva ko muri Uganda ibintu bitaba byoroshye. Tukijya muri aya makuru tugomba kujya mu mashampiyona akomeye ku bugabane Burayi. Habaye imikino nyine ku mugoroba mu ijoro ryakeye nka mu gihugu cya Espagne. Ekipe ya Celta Vigo yatsindaga Mallorca ibitego 2 yari yayakiye ku busa. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani ikipe ya Internazionale de Milano yatsindaga iyo bita Parma ibitego 3 byose kuri kimwe. Ngo n'ibitego bya Nicolo Barella ndetse n'uwo bita Marcos Thuram na Federico Di Marco nibo batsindiye ekipe ya Interi. Charles De Ketelaere ndetse na Ademola Lookman bafashije ekipe ya Atalanta gutsinda AC Milan ibitego 2-1, kimwe cya Alvaro Morata cya AC Milan. AC Milan idahagaze neza mu iminsi bikomeje kugorana. Uwo bita Ademola Lookman yabaye na feido match w'uyu mukino neza cyane. Atalanta ihagaze neza yaba muri Champions League ndetse no muri Serie A. Ubwo mu gihugu cy'Ubufaransa naho hari imikino Lille Oji yari yakiriye ekipe ya Stade Brestois kubita ibitego 3 byose kuri kimwe. Ni Lille nayo ihagaze neza cyane muri Ligue E mu gihugu cy'Ubufaransa. Paris Saint-Germain yo yirangaragaho bikomeye cyane inganya na ekipe ya Auxerre ibitego
byo ntabyo ni 0-0. Paris Saint-Germain ewana yirangayo ku buryo bukomeye. Muri Bundesliga mu gihugu cy'Ubudage hari match ya Stuttgart yari yakiriye Union Berlin. Match nayo yari iryoshye, ibitego 3 bya Stuttgart kuri 2 bya Union Berlin. Kuva kari match yari ikomeye, Stuttgart yitwara neza icyura amanota gutyo. Hanyuma indi match ugomba kumenya niyo bita Saudi Pro League, bayita Al Nassr yari yakisuye equipe Al Ittihad ya Karim Benzema. Al Ittihad rwose yabatsinze ibitego 2 bigoranye. Ku munota wa 90 nibwo yaje gutsinda igitego cya kabiri, ubundi byari 1-1. Cristiano Ronaldo yatsinze ndetse na Benzema 1-1 nibo babitsinze. Hanyuma ikindi gitego cya equipe ya Al Ittihad gitsindwa n'uwo bita Charles. Nuko ibintu byari bimeze neza cyane hano muri Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo yakomeje kubica bigacika. Ubwo rero uno munsi nabwo ku munsi wo gatandatu hari match zikomeye cyane mu mashampiyona dukunda turi benshi agiye akomeye hariya ku mugabane w'Iburayi, nka match ubwo ekampere mu gihugu cya Espagne batangira kare rwose cyane saa 9 iyo bita Las Palmas iraza kuba yakiriye Real Valladolid. Hanyuma Real Betis iraza kwakira Barcelona saa 11:15 bashyiramo ibikabyo bagashyiramo n'akantu k'iminota 15. Hanyuma ubwo niko Valencia saa 1:30 iraza kuba yakiriye ekipe ikomeye cyane bakaba bayita Rayon Vallecano. Hanyuma Girona irakira Real Madrid, match ikomeye cyane saa 4 z'ijoro nimuyicikwe. Hanyuma mu gihugu cy'Ubwongereza naho saa 8:30 baraza kuba batangiye Everton yakira Liverpool, Aston Villa yakira Southampton saa 11, Brentford na Newcastle saa 11, Crystal Palace na Manchester City saa 11, Manchester United na Nottingham Forest saa 1:30. Nuko ibintu bihagaze uno munsi mu Bwongereza. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani ubwo uno munsi bimeze bite? Genoa ndayibona neza cyane irakira Torino. Hanyuma Juventus irakira Bologna, match komeye. AS Roma irakira Rennes, match nayo itoroshye. Mu gihugu cy'Ubufaransa Monaco irakira Toulouse, ni match itoroshye. Nice irakira Le Havre, Angers irakira Olympique Lyon. Mu Budage Bayer Leverkusen irakira St Paul. Hanyuma Bayern Munich yakire Hoffenheim, Eintracht Frankfurt irakira Augsburg, Bochum irakira Wolfsburg. Hanyuma Holstein yakire Leipzig, Bayern Borussia Mönchengladbach yakire Borussia Dortmund. Nuko ibintu bihagaze. Hanyuma ku munsi w'ejo ku cyumweru ukuntu bizaba bimeze mu gihugu cya Espagne, Leganés izakira Real Sociedad saa 9, saa 11:15 Atletico Bilbao yakire Villarreal. Hanyuma Osasuna yakire Deportivo Alaves saa 1:30, saa 4 Atletico Madrid yakire Sevilla kuri Civitas Metropolitano. Fulham mu Bwongereza izakira Arsenal saa 10, nako kandi saa 10 Spurs izakira Brentford. Hanyuma Leicester City saa 10 yakira iyo bita Brighton and Hove Albion. Saa 12 Tottenham Hotspur izakira Chelsea. Hanyuma mu gihugu cy'Ubutaliyani Fiorentina saa 7:30 izakira Cagliari. Hellas Verona saa 10 yakire Empoli. Hanyuma Venezia yakire Como saa 10 saa moya. Hanyuma saa 2:45 Napoli, match ikomeye cyane izaba yakiye Lazio de Roma. Ni match ikomeye cyane izabera kuri Estadio Diego Armando Maradona. Aya makipe yarutse guhura muri muyo bita Coppa Italia. Lazio irabatsinda 3-1, ariko Lazio Napoli yari yaregeje kuko ubu ni ikomeye mu gihugu cy'Ubutaliyani nayoboye. Hanyuma mu gihugu cy'Ubufaransa ku munsi wo ku cyumweru hazaba hari match Lens izakira Montpellier. Hanyuma Strasbourg izakira Stade Rennes. Hanyuma Nantes yakira Stade Rennes, ni Reims ndetse na Rennes. Hanyuma ubwo ni nako ikipe ya Saint Etienne izakira Olympique de Marseille. Mu Budage Wolfsburg izakira Mayence, Hoffenheim yakire Freiburg. Nuko bizaba bihagaze. Ubwo ngewe tuzasubire kuwa mbere tureba resulta. Ubwo ndakwa updatinga kuri derby ndetse n'izindi matches zikomeye cyane yaba mu Bwongereza ndetse no mu bindi bihugu kuri TikTok hano Sport na Instagram Chris One Official na WhatsApp 0789879634. Ciao ciao.